Салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдулло Теҷе. Хубе созе бародаро гап нест одамои подписатсия мекунед, лайк мемонед, комментариҳои беҳтарин менависед бародаронам. Аэропорт омадед ва дар бораи рейси душанбе гуфтем камтарак маълумот бидем. Чӣ хеле ки медонед рейсҳои моҳи апрела билетҳои арзонаш буд, охирон рейси прямояш ҳамин рӯзае ки билетҳоро харида буданд. Одамое ки дина омадан барои ин рӯза харидани билет наёфтанд, барои пагара гирифтанд. Барое ки билетҳои прямои ин рӯз я рейсаи душанбе я рейси прямой мешавад чартере ки 2600 айвай пагадаи билетош. Ва одамое ки вақте ки бор омада буде успех карда буданд, харида буданд, ини апамшон ки бисёранд дар аэропорт соатои 12 як дар регистратсияшон сар мешавад. Регистратсия мегзаранд, иншалло бо мепурсем ки билетҳоро чанд қаи харида буданд. 20 кило багаж, 7 кило ручной зиёд кишид 385 рубл меспоранд. Бо апаҷон худам ягон суҳбат мекардем. Ассалому алейкум ба ҳамаи халқи муҳоҷиру ҳамаи халқи дар ватан будагӣ. Ҳамин рости гап ҳамин Абдулло додарам бисёр хизмат кард. Ман рости гап дар ютуб дидам. Хавз боварӣ кам мондагӣ, лекин билета беҳад нархи арзон 13600 гирифт. Бо ина омадем аэропорт. Охай доктор Гузарира рости гап пеш набудам ин кор. Охай кози барои пандемия анкетаро пур карданша ёрдам кард мона. Ина дар пешмон ман просто гап надорам ин бачада. Не ки ку хеле одам камай меган, ку кам нест ман мегӯям. Хеле одам нест. Ҳамин як тамоша ҳамин Абдуллои мо додараки мо, ман просто гап надорам. Абдуллоҷон куҷо бошӣ, сарбаланд бошӣ, ҳамқа хизматҳои одаморо мекунӣ. Худо алло айту розӣ бошад. бовар ки чанд қай метавонам ҳамқа ки класс як таъақ меган. Агар ин 7 навера дорум, навераҳома мегӯм класс мемонанд, ҳамамон ҳамин класс шафақ мекардем. Моне ки хайна бачаҳа ки ма бачаҷон барои ахар дош чӣ мегӣ? Онлайни акл боварӣ набуд ки мегзарем ҳамара якин бура дар ютуб ами дидем ами акара гуфтам. Лазим аст соҳ салома ҳамара гузаштем. Ҳама ина ама духтур ҳама свободно гузаштем. раҳмат калон акай ами Абдуллода. Худо ҳама вайтнаш. Барои ман Абдуллоҷон ку куҷо бошӣ, саломат бошӣ. Ҳамин бовар кун ҳамаи хизматот алло айту розӣ боша. Вақте ман комментариёро хондум ягон ҷуда ягон гап нест. Фақат номи аллоаю номи ки айту розӣ бошанд. Бароям мо боварӣ кардем. бози боварӣ тим боле дар ин шаҳри ғарибӣ. Бароям мо боши Абдуллоҷон саломат додарам. Ба худо ай замин то осмон айту розием. Лекин ман намешнохтум, боварӣ кардум, гуфтум хамайли ҳамин ту сухтум айли. Неки ман просто гап надорам. Сухтум дар тоҷики худам сӯзам. Ҳамин як 10 минут Абдуллоро надидим дар рӯи аэропорт намешнохтумаш. Гуфтум куҷо дид ё ки дилам мезанад. Апаҷон ҳозир меон гуфт ай омад. Бароям Абдуллоҷон боши саломат. Гап нест апаҷонам. Ман дар 20 соли дар Москва будагим ман якум борам хеле додарака вохӯрдам. Ман просто гап надорам. ҳамон падару модаре ки туро ба дунё оварда парвардигор ахиратшон фақат ҷошон биҳишту раҳмат ҳазор бор ба ҳамон падару модаре ки туро ба дунё оварда. гапҳои беҳтарин мегӯяд. бисёр одамое ки гапҳои беҳтарин менависанд. мақсад чӣ хеле одама хиш мекард ки мақсад хабар биковаву билет арзон шуд хабардор кунад. мақсад ҳамин гапҳои беҳтарин ки менавистанд. хай ҳастае одамое ки мақсад гапҳои безебу ҳақорати хеле менависанд. воша удалин мекунем, воша кордор нестем. лекин чӣ хел бигам, ай 98% да ва 98% ки гапҳои беҳтарин менависа. мо ҳам ҳаракат мекунем ки хабарҳои нав расонем. барои ҳамон як илтимоси ман ҳамчун модар, ҳамчун ба тоҷики бу момаи 7 навера ҳамин кадом медроем ютуб Абдулло Теҷи. неки ку алло датори сара мара Абдулло даи бора гап назадам ки ман худам гуфтестам ки ҳамин як классака монданда ку бовар ку ба хотири бананг номус буданаш, ростқавл буданаш ку монем ин рӯз мегин Россия намем шумо не бачаҳотон ҷиянотон фарзандотон як бандаи мусулмон дар ҳамин вай мезанаданд дар ҳамин ситуатсия. бароям мо бовар кун як классаку дареғ надорем барои Абдулло.
ҷа ҳастанд одамое ки мақсад хай рафтагӣ омадагианд мебинанд мегӯянд шумо чӣ мегӯед мега одам худаш мерава билета мехара мерава лекин одамое ҳастанд апаҷонам ки русиро намедона наметавона биёя билет бихара мақсади барои Абдуллоҷон перебиват мекунам да я савол ман просто ман бисёр дугонаон да шиносам да ман гуфтам ки ман савола мекунам хабаё боид мустаба боз ман омадам билета дидам ама чӣ нархе ман гирифтам билетам биёр духтур мухай анкетаро пур карди ёрдам карди гузаштем хеле да чӣ меёна барои ман кам одаме ки ба хотири аллоҳ бовар кунам ака апаҷонам рости гап чӣ хел будем мо ами авиакасса да одама роӣ мекунем мақсад ҳамун нархи аэропорт ами авиакассе ки анҷо мехаранд ҳамун нарх ё ки можид арзонтарам фурӯшанд ака мегӯм ку апаҷонам по-любому ҳастаеда ман ҳайрон мешам музику бовар кун мо бисёр спорид мекардем ки чӣ мемонад ака апаҷонам хай мемона чӣ хел бигем як савобу самара мемона ва фикрам ба хотири аллоҳ не ки охир бои хеле бадам намешавам хай ман ҳайронам хай намедонам бози омадам нархи билети ки ман гирифтам ҳамун нарх лекин ман намедонам ки худодо додани ман бошум наметавонам ехе кардан бо ҳастанд одамое ки апаҷонам просто билетшона мегирӣ билетшон инемихай меги ака инемиха билет инемихай мисол 13 тара мепартояд 14 тара ё ки чия мегӯяд иша барои худ лекин ман напартофтум медони ки апаҷа беваи сағирадор апаҷонам хафа нашем ман ҳамихели сафи ҳамихели бачаҳо сафи ҳамиша мардо охи мардак гуния бачаҳа ки қаракае ба ютуб калон метовад охи сафи ҳамихели бачаҳо мегӯмад хели мардак мегем қарка сафи ҳамихели шер бачаҳои мусулмони мо худо бисёр шавабу ҳамин мо занакора дастиёрӣ мекунем аллоҳ ай шумо розӣ бошед абдуллоҷон ҳам қа бисёр гап задем ки меган ку чанд қа минуташ дуроз шава ҳам қа хубтар мода бо барои ҳамин хайнаи бачаҳа ки ман ҳам хурсанда ки мега тезтара гаи москва бурам мочаҷон о иншаллоҳ ки аюс омадан дамадед ва ми насиб боша ки гуфтум ку абдуллоҷон аюс омадан бо ҳамтари билети дар болош намонданак роӣ кунем ха ягон қилча меовардем беҳунарум аму келина духтару мепухта кисоки биёрум гап нест апаҷонам ба дар бораи ош камтар маълумот шон бутем бародаро ош ҳаррӯза мепарад самолёти см самолёти уралский компания бо самолёти қирғизистон худаш мепара ки ай 12 то 14 тара мехарам билетоша ай дамадед ва парвозоша бо ҳастай ай жуковский мепара арзонтар ай опчим то 10-11 тара мехаране ки аэропорти жуковский ҷои духтарсупорӣ надора ва рости гап да аэропорт шерметова авиакасса ҳастай ки номероша да комментария мемонам просто кадоме ки да аэропорт шерметова наздики ай шерметова ош парвоз мекунад номероша мемонам барое ки аҷа билетҳое ҳастай ки масалан бигирем 8-9-10 ҳазор да билети ош бигирем бо аяму граница то аэропорто граница бурдан да дири ам билет мебара ки фуромаден мегиранд то граница мебарантон номерои ам бародара мемонам баъдан чӣ гуфтанем хай хали гап хабарои нав через ӯзбекистонам мепара бухоро самарқанд ташкент ва термиз ози самолётош нестай рейсош нестай бародаро ҳай иншаллоҳ бо да фурӯш биомад хабардортон мекунем дар бораи чӣ бигем дига хай бо далши видео мекунем гав мезанем хайрхуш мекунем апаҷон хай насиби аллоҳ боша мо ирӯз соат 10 шаб 10 тоҷикистон да тоҷикистон мешавем худо ақл мо дар роҳи сафеду соқ саломат бирему бо соқ саломат биёем ягон печатаки безеби ҷарама гирему соқ саломат биёем саломат бошед ҳамаи халқи мо абдуллоҷон ба худо ба ҳамон падару модаре ки туро ба дунё оварда ахсан ҳазор бор ахсан ахсани беандоза раҳмат бошед ва бародарон акҳо апо хоҳаро як бародар дигаам ки билетша гирифта будем ина омада ямира гуфтем бигем то на ҳамин вақти рейсои прямой буд ҳамин бародар занг зада буд билетша гирифта будем
این روزا ما دخترش از سپورید که چه 2 ساعت تیار میشه و میره و سلام علیکم اکا. علیکم السلام علیکم. подписчикои Абдулло Тиҷи будем. باشه подписать сакинем. چی خلا اینترنت دادیم. زنگ زدیم سلام علیکم. رسیدیم گفتن هم 27 هست بلیت 14 مازاد. بسیاری گفتن چیکار میکنی اینترنت باشه و فریب میکنن تو دست ماشینی. ریسک کردیم. تو که خود در خودت باور نمیکنی. ریسک کردیم اینا گرفتیم ان شاء الله امروز میپریم. ساعت 4 پلیوت است. ساعت 11 استراس سر میشه. دخترم گذاشتیم. اینا 2 ساعت تا ساعت فتش میبره. دوم برادرو را سلام علیکم. سلام علیکم بچهای رزان دا. من اویلای که رجا مراد ها. خودشون میفهمم. گاب نیست که زنده باشی. پادشاه سالای که بچه بزنن که خیلی هریا کسی چی میگه دا لاپکاش پاتل شو. چی میزدن؟ چپاتی خط. چپاتی باشه چپاتی خط بزنه نباشه خیلی هم پاتنت 5300. گاب نیست زنده باشی که. انشالله یعنی ساعت پس هم رجیستراسیون سر میشود. با آخر دیگه چی دباوید کنیم ها؟ دیگه چی دباوید که؟ بچه‌ها پادشکای آیات تو نبرین که کانال ایران کانال اوشام فرق نداره. هم توجیکیم که یکدیگر دستگیری کنیم با بچه‌ای که میلاد پرست میکنن توجیک و قرقیز میگن ازبک و دیگه فرق نداره. توجیکستان باشد توجیک تمام پادشکای کنیم. باش یکم شو. رحمت. سلام علیکم برادرها. گفتم گپویا برادر دیگه هم دامی جدیدم که بلیچا مو خودمون گرفتگی دای گفتم یا پرسیم شا بویا سلام علیکم نمیدونم یا پشت سرم شنوخ من. سلام علیکم. همه یکم لو تیجی رای پشت سر شناختم. سرش کسی مفروش نکرد. چی کردیم؟ نه تمام گرفتیم صبح سلامت رفتیم. خیلی نصیب و شاکم رکتیم رفته که همه یکم لو تیجی در لایک پادپسات فراموش نکنیم. برادرای آرو دیوادینی تو کدوم ما میشناسم یکی در پادپسات کانال تیموسا بوشیکا هم خیلی یکم بلیت خریدم میگیریم. بلیت تشویش خیلی دختر شد چیکار؟ دختر شد خیلی گذشته که 2 ساعت تیار شی خیلی برادرم خیلی تو خرم کوی اگون کسی ندارم ودگی را بخواد. نه لگام نیست یکم. زنده باشی. اگون سلام علیکم اگون بچه‌های تلویزیون. سلام با هم خلق یارو دیوا گلاب. گاب نیست که باشی ختمون نمیریم. نه ولی ما ایسال گاب نیست انشالله اینجا باشیم باشی. و برادرانم میاد چی دیگر را خواستم خبردارتون کنم که مقصد بسیاری آدمایی هستن که اول ویدیو را میبینن بلیت 13600 برادرانم می بلیت را уже خریدگان даже مهمشان در فروش برآمده بود که در هفته یارس میشوه. این بلیت را خریدگان انشالله عملیات یوتر سر دادگی ایفنو که ماه ایونش برادرانم لیکن قیمت را این ارخون نیست برای که با نمره اویاکاس ایرپورت ونو که میمونم که میتونه بلیتوشون بگیریم ماه ایونشان کم قیمت‌تر کمتر با زنگ بزنی ختون میپرسه و او پشکای زرینه که یه روز انشالله میرم اویاکاسش نشون میتونم خچم با اگر یک صحبت کنم همتون نشون میتونه که بلیتوی دوشنبه مسکو را خریداری کنه. و برادرانم من بسیار مقصد این ویدیو را تا آخرش تماشا کنه برای که این خاک تماشا میکنه زنگ میزنه همون گپایی که گفتگیم با همون سوالای میپرسم. مقصد اگه اون سوال باشه ما جواب میتونم برادرانم و التماس فقط واتساپ بزنید. ریاموی واتساپ ایمو کار کردن نمیتونم برادر جون لیکن همتون دا عزت جواب میتونم. فاینی اپاش کردم که بلیت چه گرفته بود در پجون خیلی بلیت چند خریده بود یا 13600 که وقتی همون برآمده بود یا پشکده گرفته بودیم بلیت چه خیلی سحر خطی آمد دخترش از سکوری چنین 2 ساعت تیار شد گرفت رجیستراسیونش گذشت و حالی تماشنی را میگذره از اجدان مترویا. برادرانم میروزاش در خیلی گپ خبر و ادین لیا ویدیو دیگه در خونه که بسیار خبرنگاری مقصد بسیار آدمای زنگ زدگیان که کدام در جای کار در برای وای معلومات میتین و برادرایی که داکومنتوشون تمام شدگی و یادم همه شاید ویدیو دیگه کدام میفهمونیم باشه.